Murigiro bwa kongolethire wa Meru TV Jumatano kuno itite na mbere boya iri tariki 29 mweri wa 10 mwaka ni 2025 kanko wateweni kirinto cia Meru TV muthenya ni mbeta wa Tirimbabu na tukiambiria nteto cietu musiasa kuma wodi mitungu icio mbunge kia South Imenti Gachagua Ntorianga na urakinya wa MCA Kirwodu ni wete atakathitanga mubunge Shandra Kimweti kethira atenenkanira mbete cia ikundi ira ciayanini munini wa rais Profesa Kithure Kindiki narakinya wete mutongoria ni musiendi na chumbo tethia akariba South Imenti mwandiki wetu wa nteto Jeff Gituma no na riboti nawe Gachagua Medianga wa MCA na kansela kuma wandi ya mitungo kiri gicigo mbunge ga South Imenti na umirite na kuga ntuko mugwanja ciathira Daktari Shandra Kimweti atenenkanirite mbeca kiri ikundi na choche itikagita ka empowerment ya Profesa Kithure Kindiki kiri gicigo mbunge giki akethira gita koti na kuthitanga mujumbe wa gicigo mbunge giki Daktari Mwiti ndiraejanire ntuko mugwanja mbeca ciathirwe korwo bate ingeta koti ninkathitanga Shandra Kimweti augite bubu ntuko inka yake nyuma ya biashara kuma nkubu kumira na kuga batona mbeca iu kwete kwa mwanga mandi tarikira tu watho tathija mantu umira TV ne kana wajana mbeca iu batu kathia mandamano mende ne South Imenti na ingwete kinyango kama kaijo tukweta mwanga tariki ngana ithatu ethwa mbeca iu itionora umenya bati no atia no mwanga tariki izire ethwa gutweza mbeca cietire na antu bothe bamenye untonto batiri na batirite utumuntu orumagento bange bana otuko eka matho banite wakinya tariki ithatu atitwirite atitwite na mbeca cietire iwanwe umera wa TV ne kwira nto bagwe South Imenti obere mbeca kayo itio tetugatweregete kintu gitukuonekana bakero ruju nara Gachagua kuga mujumbe uju gagutumira inya yawe nandi kuinyiria nkya kiri gicigo mbunge giki na kuru mwembe ne winyiritie nkya ibo mwene bwe dikeria ba ibo mwene nde kuru bagatindwa nkubu baterete kende kya ne mbeca mtu eteke mbangi kende ya kuria machiara ya mbeca iu mbeca cia ni tariki 27 na naru tariki 27 wo utenke akuinyeria to ura batere ugire gwakara akageria kuringaringa nara kore korugo nkurukina kuga mujumbe uju na reminguge yawe ire athuriro ja mujumbe na kuga kinyamira ndie mikai ethirite akigwatania ya wandi ya mitungu aikitie wandine yawe ankuene muntu gwetwa Ivan Simawira kali oliterete anto ba Meru nguge ena mujumbe utikomba omwekera stima kanichene yao ya njera nginetaga muntu wingia kuinyeria kana tenkia mujumbe anenkero transforme Gachero aikaya Kavera aikaya ko aye wa transforme ya Gachero agaikia Mikombone ibo mbigwa kethro atewa thithagia re transforme ne ya kiumia ke kana atewe bokuga igeria leture kwaranire na mujumbe uju niriringite iga nyuma ya kugeria kumugwata na thimu indi ethira ati kumijukia nkiripotera Meru TV mbita Jeff Gituma Ibwa sana mwandiki wetu wa nteto Jeff Gituma na nto boribotu na njira inkinyaniro na tutanambere na nteto cietu musiasa indi ni kiongozi na umirite na utumiri ati na kwata mbaru ngavana Mutumanto ithingia kiongozi urawethirite akithombia utongoria bwa ngavana Mutumane ndi na akathite weti na mbere bwawe na kuwa akaritaniria nwengwe nkuluki kiongozi na amenereti wa ngavana au kabere Kawira Mwangaza ni kirakuwa atari na weti na mbere mwandiki wetu wa nteto Mutugio Kiambi na kulikithia
Musiasa Edwin kiongozi na uria urari mureganio munene wa utongoria bwa ngavana wa Meru Mutuma Ntoithingia nonekete kuringa bautani ya gisiasa riu agitumiria kuigika na kugwata mbaru utongoria bwa ngavana Mutuma na thirikari yawe. Gavana Mutuma Ntoithingia itumwe kanya aitire Meru ngugi nethira kwi muntu utongoria bu miaka egi ikuthira iri aja bwina matatizo bwa Mutuma no nturi mathina jaria ngavana uria watigire maingi muno mathina jaria ngavana Mutuma akugeria solve thai na uchokaniria Meru na kuoria Meru imathina maingi muno na uciomia no ntu kuona each and every day na uciomia kuwa kuthithia kuringana na kiongozi na ategerete na kuthoja utongoria bwa Mutuma gwa kagita kiburingithana na bwa wari ngavana Kawira Mwangaza na eja kuona mwanya jwa Kawira na Mutuma ija utuko na muthenya akigweta Kawira ja mutongoria wari muciendi na ndia nkorombe na heshima gavana former governor thiorunga memorandi na jumo tiga thiorunga memorandi na jumo juri othithitie juri uringirwe mbicho no ntwambio twira mbasari ni wekirite anga cha milioni na anga barabara mbechi ng'anona anga mibira tutikwenda interview na inobwa boruga na yabokarea ndienda wetorunga meki murandi jumwe thoko twire thoko era wakirera thira wambiritie nthi ucoke otwire barabara apart from ira ciekiro ni MCAs ira ciabati kuthithwa na One Fund utwire barabara kumania nagwe uri ngavana ya thithirwe uriku na arua nkuona ugikathiria cibitari ukiuga cibitari uri nenei uri thongi kwa ugo no kumba gwaka cibitari eku indi wi ngavana utomba gwaka cibitari egwito mwananchi ekundwa ndawa kinyira ciari ku utathirikiria kwa urithira wi mwekuru kumenya ngugi ka mutongerio kumenya ngugi uri ambiria cibitari no emwe ndene igembe tigania kana imenti kuma foundation kuma anthika nyuwa ndawa kana thoko twagukira na ndi no ntwari muciendi na gintu kirio karitie muno ni ntobi yaku na ntobenu kankwire mama karanje no goketiga depression no tinda atumemene na TV ne gwinsight Mumeru Ameru na ndito kubali riba thame kiro tongeria bwaku bwochienda bathinga tenga bana Mutuma Ntoithingia no ntunga bana Mutuma Ntoithingia no mbite kureta kugwatania antu na kureta thiri ni miari gwetwe mbaru ni ndani mutugi uria kinyawe ari muthingatio munene wa Kawira Mwangaza akirita mukana kire ya Meru iguru ria gwitikia na kuritaniria ngugi na Kawira kire cia mwaka jwa 2027 muntu ombe urokagia interest kana uromba kwithwa na ethwanira kuigika Kawira na muigike at your own risk or at your own or her whole risk niki Kawira Mwangaza te muntu mwega Kawira Mwangaza interest ciawe iwe atetheke muntu atetheke na wakare bwega for example no kuona te muntu inyomwe ura wari thirikari ne Kawira te muntu te MCA te wananchi hote muntu inyomwe oguneka lakini no kuona thai Kawira Mwangaza sibitari ria gwakirite aja kinoru akite nyombe nkokie ngoroba ithano sibitari ya gwakira sibitari utte sibitari kuoneka Meru na sibitari yari kuthangikia aiti ngwe bonde wa Meru na banki ire eko ire ho kinoru banki no yari kuthangikia aiti ngwe bonde wa Meru Mutuma atakathoki Mutuma o twatumiro turi bara ba support Kawira no ngavana wetu Meru ikuthai atumirwe. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbeta Mutugi wa Kiambi. Alitwabakirwe Technical Institute Intellectual Bore ni babwithiti mambura yo kongwiro ntwire mambura yaretete amwe alitwaba ntere mwanya kuona ni ntwire bwo kilukira ya kureana kinyamikirire hara alitwaba wiriritwe mambura ya bonene mwandiki wetu anteto mwende walaiboni nuinasio nayo cukuru yo bundi note yakirwe TTI ni bethirite bare na kiumia kiontore kana Cultural Week arere njiremo ya ukirio ntore bethirite baikira nguo mwanya na kuonania mtu ntore bwo kuringana na nara umete. And why we have this day is so that we are able to bring people together and also at the same time so see the various cultures that we have, the various different ways that people do their things, the way they cook, the way they talk, the way they dance, the way they present themselves.
themselves, and by this we are able to learn from each other, and more so we are able to bring togetherness in this institution. Nde twarealize ana betu bena talenti cia urugi wini manto ja maingi usani na kwa ukeba otwe tona bwagirite tubaete kanya tugakuongwira ntuku ye narua kwa ugo ntoire bo tukungwira narua mawithira jara ntu bethaira benajo na tukona talenti iji tukomba gucimenyera ja uju ana baba umara nacio betana ara ciomba ikubatethia na njira imwe kana ii bakiaria rito basukuru yene bakathete onto bo muno bakiwa nibo batethetie kumenya burabara bangi barianga bakiwa ni onto bona nabo batethia kireo kiria talanta ciona ira cia batethia kiri ntuku twitite bakomenya masai ora bambieva tukomba umenya uria samburu bakara ruo ora bakara rui ora bakara na inyaba twamiru bakamenya uria tukara so ithera event tugitari mo mwaka area o community ja kuonania intobira bageta from their own community. Tunasaidianga wanafunzi sana, it is technical skills. Ukitoka nje hauhitaji kuajiriwa, unaweza jiajiri wewe mwenyewe, you can do a lot of things wewe mwenyewe and you can start earning while you are in school. In today's century yenye tuko hatuwezi sema kwenda university ndio itakupea kazi poa ama ndio kustahimili maisha yako ya kesho. Kiripotera Meru TV kuma wandia Kirua na rige shigwambunga kia bore mbeta wa mwende walaiboni. Bwa mwende na nyuma ya Meru TV kumulika ruono rwa Gladys Kanja kuma kianja esi mbunge kia Tigania West urawa sunuro munda jwa wene ndi aruwa borithi ni bamwatire ntuku ya Jumamosi na atina maite na bamulokeria hamana bono wete kinya mukuru owe na watiru na rumande kangeta nende kanja na kuromba tongore kuma esi mbunge kia Tigania West kumotere na kinya kutira akona kioto na kinya mukuru owe akulukerwa mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wathirinja na akulukithia. Nyuma ya Meru TV kumba kwithira kimureka rogono rwa Gladys Kanja roithiritwo akinyamaru no chuna mundani mutongo mo kumuruterero na Gladys Kanja ni itumire itoringe na kuotoro bwa bwithi nene yotoro bwa buri atari ne no ntukinya thayo tuko yabo kinya bakienda bakia baturaira kana ariko utoro bwa buri atari ne muno utoro bwa kuma tukuria miaka 10 tutwire kuthangigwa ringi na rio tugwatwa mugoro na rio umaigwa kange tongegwa tuntu na rio kana gagatigwa konka rikeragia graduate kata watire namba no ntubwa maichiria kawatere bati lakini kaeta ya kurara kanda yiria na kinya wende ni kurema nio ngachi akatura mweri yo nja ntomba yete bya wikia nende utoro bwa ni ngona utoro bwa ibothuki mugai na motigu na ndene mubunge tia karia ndene na thai ndene ari na kangeta akiare na Meru TV Gladys Kanja na ithurite mabisa bagitokia polisi kia ngondo nibo bethirite batumika kumwangaikia bakene krombecha ni mwikoroga ndomba kwithira kimuchuna munda amona kwithira askari batire na weka mukura Gladys Kanja ndene tukwa Jumamosi bombera kwithira bakiwata Kanja no nakomba kwithira kimurekire ringi mathayo tuko na kongela chumbe yoro kironda mabisa bai bombera kwithira kiromira munda yo Kanja mba kuthayo kurobe bionde be Kanja mbeta kwithira kianda na kinyotira mwikoroga kumba kwithira kiywiria kona nini yo buru Jumamosi ndeyire achikari bareya Githumba bego ya Githumba bambithira ndabera uni ote nombetete ndetete ntiagana kana igonka na ikana kale mochie ngatiare konka bamboyere kwa inya banguria mendemerete ndio ntonte kwanda weta banguria bankamatanira bara ikiogo wa mwiri bankamatanira bambelaguo na ndi weta ndabelenga ndabere ito wankararie no kana mugai banda irenge tha ithatu ndireya iworo ntwe giumya nario beya mbekweya bareyire bambira waria ringi ugagwaria ringi no kwajogwa ndene bareyire mpauria tractor mbembe ndirandete bachitherera nthi cionthe bikwachira ariguo nio batherera na bauanga kinya kwa uringi ndi mugoro nweka ngeta urandatia au ngeta kibarua nwena na rumande ka ngeta oni ende ilianiri mantu ya ria mukai munda iwetu kato chunwa kinya muchimbatu twina taito twe ito thitangite gwe twina mengi yegwo ndethi chabigeti ningi kato chunwa kwa inya John Michuki baba kwa
na baba kwa na watero na thai endene munda yongo yo raire yo mpembe chonze cha kurangwa yari moi tractor bachoka baikira thikingi kuona ni abo batora kuthangikia mwekoro atena bia kuria atena kunywa mwana wengo ateta cukuru aita cukuru naro nauke aitera bora kwenda ku antu bana onto baina mbeca baithangikia muchiku ke mbeca na bateo muthangikia no onto into ibio bia muchiku ana taito na ina bionde lakini ende bo bate kwa elia bo askare bate kwa eluka na thirikare elio yona na akiere ko wende ba chuna muchiku aita kona muchiku ate mundonge nyuma mbera ate mundonge arinda nkathakarani kana kokura mĩaka 13 ikatarĩrĩtie mĩthangĩko ĩrawe na aciari bao bethĩrĩte baĩkulũkĩra njana-inĩ cia mwĩtongo mwache Nthoni ende oni manta thukuru yongwa mbingawa nkaria muchinya mweri ntachoka skuru nonto bawachia mbeca biakora biongo kurinya turara abwe onto bawachia biakorea skuru dawa terenya grade etegubwa but etethogirwa but nonto bathina inkologirite icho chatumire mbona grade eu ende oni achari bako bakologirite thina na skuru yongo akikorema mami kata kibarua kenda amburirie bia kuria na ona cha wiki skuru nende mwana nwende nwa batu tote bia kuria na bia kunywa ngibarua girandireta ntikona ria wita pandangigitia ikibarua ntwire mwana eta thukuru aengwa thukuru akathiria mweri ataeta nkanjiria kuria kibarua bindirona ngaigeria mwarimu athomete athina mukai mpara ndoeta ndauria bia kuria ni thukuru ni nkuria ngaikinya mana tano thukuru ngera mwarimu ngwatela yabo mwana nwariarie no ntukoyele mbete kibarua ringi ngaita ngiona ringi agwingwa ringi akiakathiria kethi kiumia kana mweri ende mwana u athoma thina kuma kinya po auma form 1 akinya form 2 3 akithoma na thina ende ni kankua hii ora antelwe kinya no pa thukuru aturi baekwira onto bo bawete kanja na mukuroke kaba uchuna mundayo nonto ninke mukeo na mundayo ra kwena lami bakenda nja yomba kwitheke ona kyoto kyo ayo muchiku na muchiku ka uchunwa ne kabe yonto muchuna mundayo kiyo ntoto mekwa muchiku no atangete kuo akaditange kuo akanga na manto amundo kya mwankayo atania akona taito ni bibio to machunwa iwo bondi aria bo mpempe ikarimiro anze ka na mare yantuko kiume bateko ya kinyantukwe ko na antonze iba anto watera kanisene idon kori atere nimbi nekamukuru mwana oti munda yongari kakengwa kinyako na atori bakubangika muno abaukira no ntubira ntubokira ithirikari ko eka mama ko kithumba thirikari komi muntu ari akairo akawato ikumundene muntu ari akairo akawato ikumendene no waita muntu eyo kuwe na munda yo ko baithangekia muchiku no nto muchiku atena kibiate muchiku no eko na murungu ogie na reba mubangikio muchiku atena kinya kurara muchiku atena ange awita ina muchiku aeta bai muinga muchiku aeta kuna utimu nyuma mbere utimu ndo yonge baro ina ibaero munda na kaochwa na ibenderie kaochwa ende beete na tamuro ina enda kia mundo yo muchiku mwankira thaiko chiume kathumba mukurangila ndiskanja no tetana mbere kumba kwithira kingiro tuoneka polisi ke kangeta kumania nawe kumba kwithira kithetera kaunda kawe karombere kwithira ke wane cheri bawe ende mwaro ina urombete kwithira kende munda yo no kaitete mbere kumba kwithira kwatana na mwikoro kumba kwithira bakimuthangikia ngiripotera Meru TV kumatia ni betanda msimoturia Wadhirinja. Na riboti ya Adams Mutuire Wadhirinja ni etukira katanta kirinde tosietu muthenya yorwari ithira wina kaita kakea ni mbita watiri babu